Ang buhangu tapahambur beli la rehinanu la acara pemeringu eti la YKB TV. Bandia ditarungu ya na pulung na miri malah kata hamayang. Doa ma maninggo la awang mojangga. La rehinanahu buhang manya parungu ya na pulu manang. Papurukinya nangahu matuang. Amin. Ang buhanggu la tamun miriyehu karito na pulung na parongunda wieling la kaunga korenitu kawudu hakambul dambun dalar patu lupalan dalar hakambul tailu na tema na nakahaung dia paihang ang nandalar nabu lupalan dalar pitu ia dia kenapa petanda da bawana taka ia baya ana nai ala nama tumbu nda baya la tauka taka nu pana wong bikin nai ngahu na wanya haatu kana limu wanya mbuanda bana amu buhangu la tam nai meriyehu karito na pulung la tanggalu 5 ulang nomo nama badalapahu rukuna ambu karyok juadu yana wanda nanda nyuta kata patandanya ruku na papa au nduma kapetin nduma ladalu pahadanya na uma nai miri ruku na papa hadanya na uma nai miri na ngahu matua matu na pawuang nanda nyuta nduma tua maya na pawukuna ya bateno la dalu palaku ya dangurinjungu papa hadanya na umane miri ninya na pahili na pahanggang dang na paihang yakan dia ningu tau na majanga ietina preruku baninya wengierana daun na makana ang buhagu latam na miriyehu karito mbuanda bana tau na makikunya na pawukuna ingah matua lati ndegia kanabu ana lahuri na mampuhang papaihang lakuru ka ungur na karito Yedu yaka ipaulu napan nau kadapinya bai ala wiki mauna nama rama halaya limbuanda panatau nangahu matua matu na pawuang nduma pahamu wang tau dangu nuna yedu yaka natanda paramanai ala ang buhangu latam meriyehu karito nyutam bondapan na panaunda kata pinya dang kata kanandinya bai ngahu matua ngahu nduma kapa kahau dia ngahu kapa ihang wangu ayah yedu yaka nyuta kata pelangatakang bata palaku ya na wai ngiranda dangu na paramanda lahua nga kabungur na biri. Mata wanyuta kata pangitamannya naramana nangahu matua lalurinda hilupang na paramanda duma kata pakahau manu dan duma kata paihang uangwa. Amin. Malah kata hamayang miri halam nyak perong yana pulung manang kapipi arikama kanimanunya nakahaum lalurima holodo amin ang buhangu takalayohua na pulung na miri ang bumaruang bang palike ya subscribe dan pabirnya la angunda
dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.